جه ناوەندان و چین اورینت نیوز بولتنا کردی وار باش. چلو پین چتا لهجمارک دبرین کردی هاتن کشتن و لحسکه رژیم پرین بر همین چاندنی ناده جدکاران. شش کوچبرین کرد آوا سپیدا جیانا خوش دستان و نبیل العربی بانگ راوستاندنا شر لهندر سوریه دکن. کجا کده بیجا امو امریکا لسر هف گریدانا هریمن کردی لسوری کار دکن و 5 پارتیین کرد پشتگیریه یپا گردن. ده 24 دمجمرین بوری ده هیزن کردی لکوبانی و گری سیپی و لحسکه 45 چطای ده انجام اپرافچینان ده کشتن و هجمار گندی رزگار کرن. لحسکه شر لدیجی داعش بردوامه و بالافرین هف پیمانای هریمان ملیبیه تو باراندکن. هیزن کردی ده داخویانه که ده دانه دیار کرن که شروانین کرد دو گند لباشوری نافچه ولایت الحمر رزگار کرن و پشت را تاخا الولاد به تواهیج رخصنا داعش هات رزگار کرن و پشت را در دور زندان احداث و گند طلائع پاقش کرن و هات تکس کرن که سه چکدارن داعش لور هاتن کشتن و گلک وسایتن لشگری به دست خستن بناوان دا تانگک و هجمارک ترنبیلین همر هبون. لعلیه که دنه داخویانیه دازانین که هجمارک چطاین داعش لباجروک سلوگی یک و لگندوار گری سپی هات کشتن پشتی که خواستن بخواکوش ایریشی باجروک بکن لحیزن کردی برسف دانو ترمه هجمارک چطاین داعش کتن بندستین هیزن کردی داد. ده داویه داخویانیه دهات که دانزای چطاین داعش لگنده قل حدیده لباشوری کوبانی هاتن کشتن پشتی پفچونین تندنا برا هر دو آلیان دا و هیزن کردی گلک چک جی به دست خستن. یکم جارک و بالافرین کوالیسیون ناونتاوی وینا مینا پروشورین هیزن یکینین پاراستنا گل یپگه و یپجه و ارتش آزاد بسر باجار رقای و گندوار ویدا بلاف دکه. ده پروشوران دا هاتیه دیار کرن دو شروان یپگه لگل شروانکی ارتش آزاد و شروانکی یپجه ده ناو ترمین چکدارن داعش دا پشت دکهون و لپشت وانجی روش در دکهوه و لگوری چاودیرن که اف پینگافته ده دمکه دایا که ترکیه ریدا کوالیسیونه که بارگه انجرلی که بکار بینه و تخمین هیا که ایریشن هیجای بالافره هبن در روژن بیدا. روزنامه گلوبال ریسرچ یا امریکی را گیهان که کمیته که تندرستی نهینی لترکیه بریندارن رخصنا داعش درمان و چاره سردکه و اشکره کرد که او کمیت پیوندین و به مالبات سر و کمار ترکی در رجب طیب اردوغان و هیا. روزنامه نوبوری دازانین که کچا سر و کمار ترکی سومه اردوغان سروکتی کمیته تندرستی دکه و لگوری که پرسرسترکه جه روزنامه را اشکره کریه که ویل نخوشخانه کلشگری آن نهینی لپارزگاه اورفا کار کریه و به چاوین خودیتیه که به دهان چکداران بریندار ین داعش بریه اوتومبیل لشگرین ترک گیهان نخوشخانه لعالیه که دنوی جوی پرستری دا دیار کرن گود که مبچاو خودیت چند جاران سومه اردوغان لوی نخوشخانه دیتیه. هر وها روزنامه گلوبال ریسرچ دازانین که بدیانها سومه اردوغان را گیهانده بو که اوی دخواست که بچه باجر موسله که دبن کنترولات داعش داید دا که کار مالیکارین مرووانه لور بکه. جودکارین پارزگاه حسکه جبری بهتری حیوه که موسما جهو گنم فروت ناوندن رژیمه لی تانها پرین خوان نستاندن و او یک دبه جیه مترسینه لجم جودکارن آگاهی بهتر در راپور را بیده. پشتی بهتری هیوکه گوجودکارین پارێزگاها حەسەکێ موسمê çinî naxwe ji ceh û genim radestî navendên bazirganiya rejîma Esedkirine lê tanha rejîmê pereyê wan radestî wan nekiriye. Tevî got di destpêkê de fatoreyên hin cotkarên nêzî xwe
جوان را خرشکریه جبرولو جودکار کتنه مترسیه که گو پرین خواه یک جار نستینن و رژیم جیوره رو خواندن یان بره به تایبت پشتی ایریشن داعشه بسر باجار حسکه و جودکاران دان خویا کرن گو او روزانه به دهان کیلومتران دمشن تا ناوندین رژیمه لباجار قامشلو دا گودوزا پرین خو بکن لی او ته انجامان به دست ناخینن به بهانه یا گو پره لجموان تنیه لورا او یک بار جودکاران مستر دکه و نکارن بادجه آن دینین لسر خو بدن جودکاران جسالین بره ده پرجاران پرین گو جرجیم استاندنه تانها او پره و نگراندنه جرجیمه ره و لگوری جدران جناوا سازین چاندنیه یا رژیمه دا دیار کرن گو وزیر حکومت رژیم بریاردای همو بنگین لسوریه دا گو تفاتوره نیه خرش کرن تا گو رژیم پرین خواه این سالین بوری جودکاران بستینه هروها جودکار نچار دمینن گو اولبندا چاره سریه که نه جبو و پرسگره که هجایه ببیر خستنه گو هرما جزیره نافچه یا هری نافداره دی چاندنیه ده لسرانسری سوریه لگندوار رجلاتی باجار شامی لباجار زبدانی پفچونین تندنا برای ارتش آزاد و هزن رژیمی به پشتگیری میلیشین حزب الله قویمین و هات زانین کو پنج چکدارن حزب الله و افسرکی رژیمی هاتن کشتن جالی کی دن و ارتش آزاد تانگا که رژیمی لسر ریبندا قلعت تل ارماج کرن و هات زانین کو تیما تانگی هاتا کشتن و تانگ جی هاتا تک شکاندن لالی کی دن هین آلادن را گیهاندن من بسر حزب الله و دنا دیار کرن کو سه چکدارین وان د شهر زبدانی دا هاتن کشتن ده همان ادامه دا هفریزن شورش لباجار زبدانی دانا دیار کرن کو پفچونین تند ناورا هر دو آلیان دا لعنین رجلات و باکوری باجار زبدانی رو ددن دناف توپارانا فروکین رژیم دا درباری روشا میدانی لسوری للازقیه گلک زیان مادی و جانی گیهشتن هزن رژیم اسد و فروکین رژیم باجار بصر الشام لدرعه و طاخ الکلاس لحلب و باجار عربین لشام توپاران دکه در راپور عبید آگاهین بیتر هم تماشا لگندوار لازقیه لقاب راویا یک کمدا دیار کرن گوان سنگرین استراتیجی لچیای ترکمانان کنترول کرن و دناوان دگری عثمان بو و هات هزانین گو پفچونین تند دناورا ارتش آزاد و هیزن رژیم دا لنیزی کی چیای ترکمانان درکتا هولی و هات هزانین گو بدهانج لشکرین رژیم هاتن کشتن و بریدنار کتن و هجمارک دنجی هاتن دیل گرتن جالیه که دن وهن چالاک وانان دانا دیار کرن گو هیزن رژیم و میلیشین بروانیا نشتیمانی هول دان دا گوان گران بگرینن لی ارتش آزاد برسفدان و گلک زیانگی هاندن رژیمی و میلیشین وی لگندوار شامی فروکین رژیم د جشن رمضان دا د توپ باران دا بردواما و هات زانین گو فروکین رژیم تاخک لباجار عربین به برمیلین تاقینر آرمانج کرن و د انجام د 12 ولاتیان جیانا خواج دزدان لگندواری روجهلاتی درعای چالاک واناندانا دیار کرن گو پفچونین تندر ناور ارتش آزاد و هیزن رژیم دا لگری القایا درکتن هولی و لگوری چالاک وانان گو هیزن رژیمی به پشدگریا میلیشین ایرانی و عراقی هولدان دا گو نارچه کفر شمس انخل سملین و تل الحارة شسی آلیان و آرمانج بکن لی ارتش آزاد آلیه خواه برسوا هولدانا پیشکتنا هیزن رژیمی بسر تل شیخ حسن دان ده همان دمه ده ارتشایی کمل درعای دازانین گود انجام شرده به دهانج لشکرین رژیمی هاتن کشتن و بریندار کتن هر لگندوار درعای فروکین رژیم کمکجی که لباجار بصر شام پیک آنی و ده انجام ده کیمانی 5 ولاتیان جیانا خوش دزدان ده ناوان ده 3000 جنک جمال باتکینا پیشتی گو فروکین رژیم باجار به هجمارک برمینین تاقینر آرمانج کرن جالیه که دن و فروکین رژیم باجارو که الغاریه یه روجهلات به هجمارک برمینین تاقینر آرمانج کرن ولورجی هجمارک سویل بون قربانی دناوان ده زاروک هبون و تیزاین گو افدمه گو رژیم اسد ایریشن خوب بسر باجار درعای ده زیده دکه و به تو بارانا برمیلین تاقینر بردوامه لی باجار حلب فروکین رژیم تاخا الکلاس به هجمارک برمیلین تاقینر تو باران کرن و هات دیار کرن گوشش ولاتی بون قربانی هر وها فروکین رژیم نافچه التل و گندن لدردورا باجار الباب
و گوندê Almantar jî topbaran kirin û hate zanîn got hejmarek sivîl birîndar ketin û gelek wêran gîhan malên welatiyan. Di heman demê de artêşa azad da diyar kirin ku wan firokeyeke Daişê ya Cavdêriyê li aniya Umm el Huş rûxandin. Careke dinê welatiyên Kurd berê xwe didin mirinê da ku derbasî Ewropa bibin. Li Tirkiye 6 koçberên Kurd yên gund herêma Efrînê di berava Ezmîrê da di dema ku wan hewldan ku koçberî Ewropa bibin, gemiya wan hate binavkirin û 2 kes tenê ji mirinê rizgar bûn. Li gorî nanasên en wan qurbaniyan ku gemiya wan koçberan ku di nav wan da 2 zarok hebûn ji Ezmîrê ber bi beravên Yunanistanê ve diçû. Lê ew rastî binavkirinê hatin û 4 kesan jiyana xwe ji dest dan û 2 kesên din jî ji aliya polîsên deryayî yên Tirkiye ve hatin rêzgarkirin. Hêjayê bibêrxistinê ye ku di dema borî de gelek penaberên Sûrî li ser beravên Tirkiye hatin binavkirin. Sekreterê Giştî yê Komkara Erebî Nebîl el Erebî û piştî ku şandeya navnetewî bû Sûriye Stephen de Mistura را آخافتن کرد و لبایتخت قاهره جوین را گیهان که کریز سوری مزنترین با بلتا سردان 21 و بانکر که چاره که لزگی جبو سوری وره دیتن و خوین وره راوستاندن. هر وسا نبیل العربی گرینگیا چاره که آشیتی جی کریز سوری را نشان کرد و لگوری بریارن انجمن اولاهی ناو دولتی که دوه دسته که گوهرتنه دستلاتداری لسوری وره آوا کرن و راجاندن خوینه جی وره راوستاندن. باجارê Girkêlekê ew jî wek hemû bajarên Kurdiyê ku zû tevlî şoreşa azadiyê bû wek vê rojê di sala 2011 ve yekem xwepêşandan li dijî rejîma Baes bi rêva çû ji hêla hejmarek ciwanên Hevrêzê. Lê piştî biçekirina şoreşa Sûrî pêla xwepêşandaran gelekî lawaz bû. Agahiyên bêhtir di rapora de. Ciwanê Girkêlekê ew jî wek hemî ciwanên azadîxwazê Sûriya xwe zû tevlî şoreşa rûmetê û azadiyê kirin. Tevî tirs û sitemkariya rejîma Baes yekem car dîwarê tirsê hat eşkenandin wek vê rojê de 19 meha heftan sala 2011 li ser destê hejmarek biçûk ji ciwanên bajar dibin duruşma azadî û gelê Sûriyeka. Wek tê zanîn destpêka xwepêşandanê Girkêlekê dibin siya navê hemahingiya ciwanê Girkêlekê de bûn. Şûnda hevrêza ciwanê Girkêlekê hate demizrandin û piraniya ciwanê bajar bûne endam di vê hevrêzê de û Girkêlekê bû bajarek çalak di şoreşê de. Dema Encûmena Niştîmanî Kurd hate demizrandin hevrêza ciwanê Girkêlekê dibin sîwana wê de îdî xwepêşandanê xwe bi rêve dibirin û hemî partiyên Kurdî yê endam de enekesê de bûne piştgêr ji xwepêşandanê ciwana ra û îdî van partiyan nema şerê ciwan û çalakvanan kirin. Her roja şemiyê kolanên bajarê Girkêlekê dibû dengvedana dengê xwepêşandaran bi hemî duruşmên azadî û hilweşîna rejîma Baes ta dema ku îdî dengê guleyan bi ser dengê mirovan ket û şoreşa Sûrî hata guhartin bû şoreşeka çekdar dengê mirovan hata birîn û vemrandin bi tenê ma dengê guleyan du welat da. Gulalyanî Orient News, Girkêlekê. Şandayek ji Partiya Demokratîk Kurdistanê Sûrî seredana welatê Nîmsayê dike û bi endamê parlamentoya Nîmsarî re dicivin da ku mijara Kurdî bigihêjin ber prîsyasên Nîmsayê. Di vê civînê de rewşa Sûrî bi giştî û navçeyên Kurdî bi taybetî hate gotûbêjkirin. Şandaya pedeke Sûriye girêktirîna yekrêziya Kurdan di vê demê de nîşan kir. Her wisa şandayê ji parlamentoya Nîmsarê jî xwast ku alîkar û piştgiriya mijara Kurdî bikin. Ji aliyê xwe ve Perîvan Aslan endama parlamentoya Nîmsawî dilrihetiya xwe derbarî vê hevdîtinê nîşan kir û sozda ku ew ê çavdêrî û piştgiriya mijara Kurdî bikin. Wanî ziman ku divê gelê Kurd têkiliyên xwe bi welatên Ewropî re xort bikin ji ber ku ev dê xizmeta mijara Kurdî di hemî waran de bike. Wezîra Karûbarên Derve ya welatê Kroatiyayê Vesna Bosic got ku Kurd bi navê hemû cîhanê şerê terûrê dikin û alîkariya gelê Kurd alîkariya hemû cîhanê ye.
ونسا بوسیچ لبایتخت کرواتیای زغرب لبرپرسین پیوندین دروی حکومت هریما کردستان فلاح مصطفی را کنگره که روزنامه‌وانی لدرخست. هر وسا وسنا به ناو ولات خاص پاسیا هریما کردستان کر گود شر ویل دیجی ترور دا هجمار که زیده ج پنابرین پیشوازی کریه. د داویه و کنگره دا وسنا گود کو ام آلیکارین خو بو پیشمرگین کردستان بردوام دکن. جبر کو اف نه تنه آلیکاری هریما کردستانیه لیا همو جهانیه. جبر کو کرد به ناو همو جهان شر ترور دکن. د چارچوبه شر و برخوادان لروجابه کردستان و لسر بابت گریدان هر سه حریم کردی لسوری سرکرده کوما جواک کردستانی مراد قره ایلان تکس کر کو او به پشتگیری هیزن امریکی لسر ویکی خبات کن. قره ایلان و ده هفدیتنه که در لگل کانال IMC یا ترکی دیار کر کو هفگر گریدان حریم کردی جزیره کوبانی و عفرینه تی گنگشه کرن و دری امریکا لسر ویکی وکریه و تخمین هیا که باجار رقای جی تبلیغ پروژه ببه. قرار ایلان و دبردوامی گوتنا خدا تکس کرد که لسر یا پگه و یا پژه کرد که او تبلیغ لیبرال این ارتش آزاد یا بناو برکان الفرات شر داعش لهندر سوریه دکن و او کارن هیزک نو دبنسیا یا پگه دا آوا بکن. پنج پارتیین سیاسی به داخوینیه که هفدش دیار کرن که پیویست ریوبری خواستری دموکراتیک به پیش خستن و پیشتگیری هیزنیه پگه پژه بکرن و هر سه کانتون روج آوا ببنیک. پارتیا دموکراتا کرد لسوری الپارتی، پارتیا وفاق دموکراتیکا کرد لسوری، تفگرا چاکسازیا کردی لسوری، پارتیا چپا دموکراتا کرد لسوری و پارتیا یکتیا دموکراتا کرد لسوری وحده. به داخویانیه که هفبش پشتگیری خواب و هیزنیه پگه آنی زمان. ده داخویانیه دا بال هاتا کشاندن لسر روج آوا و اف تشت هاتا گوتن. جدسپیکا شورش و هریمن کردی و راستی ایریشن کومین تروریست یعن به تایبت داعش و جبهت نصره و هاتن. خواستن پروژه خواه یعن سیاسی لسر هریمه و لگل و بسپینن. ده همان دمه دا خواستن که سینور ترکی بخن دست خودا دا که هریمه چمپر بکن. گلک هیزان به سریدا ترکیه پشتگیری کومن چکداری و سینورین خواه دوان را وکرن. ده همان دمه دا هیزن رژیم لیستوک دکرن. لی هیزن یا پژه کاری بون برسوا همو ایریشان بدن و کوبان و گریسیپی آنتل ابیاد جچتایان رزگار کرن. لآلیه کیدن و وجالیه خواه اندام نویزگاه سیاسی یا پارتی یکتیا کرد اسماعیل حمیراگی هاند که صدما نپجرانان تفدمه بو در باسبونا پیشمرگین رجاوه کردستان اوه که تفدمه دخوازه به تناخواه بریارا چارنویسا گله کرد بده و تهف پار لسر بریارین سیاسی یان جیلشگری قبول ناکه. همه دازانین که هر پنج پارتیین که داخویانی درخستنه که تیدا بانگ آلیکاری و پشتگیری یا پگه کرن لدجی در باسبونا پیشمرگین رجاوانه و او د آلیه سیاسی دا گریدای تفدمینه. هر وسا همه نشان کرد که دم نه دما که ام را وستاندن آن کشتبریه لحریم کردی جبر ایریشین ترور گوتو بیش بکن. لی در باسبونا پیشمرگین رجاوه کردستانه ده صدم با که کشتبرتی برا وسته جبر که او یک ده دل راحتی دناف گلده بلاو بکه و ده اوه وکی پشتگیریه که درونی به جوان را که هر دو آلیین کردی لحف بکن. جبور راوستان لسروان مجارن و هین مجارن دنی امنها بری خواه بدن بایتخت هریما کردستان حولیره و الگلمه برز نوری بریم و سرکرده الپارتی دموکراتی کرد لسوریه. برز نوری تو بخیر هاتی و بلتنه. گلو دستریدات خواهمشت ناس بکم هیرو سیاست مدارین ما بری خواهدن اوروپا پشتی گو بری خواهدن هریما کردستانه. چیروکا روجاوه کردستان و ناکوکین وی لأوروپا چارا سر دبن آندنیف پارتیان دا لهند روجاوه. سپاس بو کانالاوا هلبت چکه شبه لهندر چاره سر دبه چکه شبه ویل قامش لو چاره سر ببه ویل هولیر چاره سر ببه و مجی براستی چه هف پیمان کرنه چه هول دانه چه دیالوگ دانه
ما القامشلو كرنا و الهوليري كرنا در وی واحد پایتختنا ام جی دبیجن ام بیرو باوریک و تش چاره سر نابه و او چونه اروپا اگر حواله کی سفر کری چویا اروپا کومیتاک چویا او نه واتای کوما وزن خدای اروپا بالعکس اما چاوه ما لروجاوای کردستانیه و چاوه ما که هر کشاک به دیالوگ که چاره سر ببی بله برز نوری هیرو ریوبریا خواستری به سروکتیا تف دم 5 پارتیین دنج انا کس و پارتیین سیاسی تفلی خود که گلو دناو انا کس دا کی مایه نه او یکم او نه 5 پارتی نه او پارتیا یکیتیا دموکراتی 4 حزب کچکل دوره حکوم کرنه و اونا جبری دان ند ناف انکسی دانه انکسی بریار بوانستان دی پیش 6 مانگا پشتی دنگ خودان تفدمه و نج ایرو تفدمه دانه و ام هیوی دکن که اوانا موقفی خوا یعنی هلویستا خوا زلال بکن بتفده میرانه یا به انکسی رانه نرن خطک سیجی بوما چه نکن چنکه جاری دبیجن چه اوانا دبیجن ایما مسافت که ناف بری مو هولیری و مو قندیلی و مو سلیمانیه دعوه خطک سیسیه یعنی کرد ایما دسپیک ما خواست کرد یک پارچه بن او پارچه جیب اپوزیسیون سوری را به دجی رژیم اسد بی اینجا هولدان کرن دو پارچه آنها پارتیا یکیتیا دموکرات وقتی حرکت وسا بکی دخوازه کردا بکی سه بش اواجی ند برجواندیا تفگرا سیاسی کردی ده ند برجواندیا روجاوای کردستان ده دیولا ام یک بش بمینن اوانا حز دکن آنها ما بکن سه بش دوریل پیشوانن یاب انکسی رابن یاب تفده مرابن بله برز نوری تکاری هیرو و شیریکو ناکوکی ده هندر مالا انا کساده تنیه بری دمه که پارتیا پیشورو خبکشان و براوی جی سه پارتیین دن جناوان الپارتی نصرالدین ابراهیم جی خوشنا به انا کسی وکشیا نه نصر الدين ابراهيم نخو وكشيه بالعكس نراس دركت دنگي خدات طرف دل حزب نصر الدين محاسبه كر ودر خستن در وي حزب خو انها البارتي والوحده اندامن ده انكسيدا واجر بيشورو رايك خداي يعني ممكن ان وكهفي دناف انكسيدا هبي لينا كوكي بقينا درجه كانها تنا كوكي دناف انكسيدا تنا بطيبتي مسائلني وك پیشمرگه دا وک هلویست جر رژیم اما مثلا انکسه ناکوکی تنکو ام بشکنج اپوزیسیون ام بشکنج ائتلافی ام دجی رژیم اسد ام اپوزیسیون سوری رانه اما ام ما پیشمرگه تبنی کرنه یعنی تشتن هنا ناکوکی سرتنا ممکن انا وک هفی ممکن او نا وک هفی جی دهندر مالا که داد بی او يعني او تشتكي نورماله ما فكي سرشتيه مثلا بدكسي و بارتيو بيشورو وك هاف نفكن لكن تشتين سره كدا وك ديجيتيا رژيمي وك خودي دركتن لبيشمرگي روجافا و فقري وان ناف روجافا اوا هلويستي انكسي يكا وك حزبكي ام دفكرن بله برز نوری تا بحثا پیشمرگین روجافا کر و ونجی خادبینن کو بر پرسیار لهم بر وی هزه گلو هیرو یا پگا لسر زمین کار دکه و خبات دکه و قبول نکه تو هزه کدنجی در باسی روجافا ببن ند بن سیا یا پگا دجی لهم بر وی که مراد قره اعلان دبیجه یا پگا دخوازه به هفکاری امریکا هر سه حریم کردی بیاکه لهم بر و بویرانه و گوتنانه گشکی پیشمرگین روجافا لکنه پیشمرگین روجاوا کچو کرن روجاوانه کچو کرن عفرینه دیریکه کوبانیه قامشلونه كاتشو كريمانا ماج افريقيا وسيبيريا او نانينا نمرتزقن بيشمرغنا برغريا اخا كردستان دكن جبر داجي لشكر بن دناف جيش سوريا دا انشقاق كرن هاتن فيري تدريب بن پرورده بن دوره كرن نهال جبهنا لسد موصلنا لشنغالنا برغريا اخا كردستان بكن ما فكيواني سورشتيه وگرن روجاوای كردستان وگرن برغريا گنده خابكن يا پگا نكانه وان قدغ منع بكي يا اگر منع بکی خدمت رژیم دکی خدمت داعش دکی خدمت وان دکی اگر پیشمرگه منع بکی
گرک ریل پیشمرگه وکری با اگر نج پیشمرگه با کوبانی کتبو دوه گر داعش کوبانی بربو و ما بستام چیه هرم کردی حرس هرم کوبانی عفرین جزیره حرست خطر دانه روجاوای کردستان ده خطر دانه اگر پیشمرگه روجاوای کردستان وگرن برگریه بکن خطر جه دور دکوه آنها یپگه اگر بریارن وسا بستینه و مصر به بیجه پیشمرگه چه نابه خدمت دشمن دکه یپگه هیزک برگریا کردستان دکه لازمه شریکش خواه قبول که بله برز نوری دیسا ام وگرن سر هلوستا تفدمه لسر مجارا پیشمرگین رجعوا الهام احمد جی بری دمکت بیجه ام نب حاجتی تو هیزک دونن کو ام براوانی رجعوا بکن و ام آمدن کو ام هرن حلب و شامه جی شر بکن لدیجی رژیمه و لدیجی تروره ای باشه پیش 15 روزا خلکک درباس جنجویدک درباس دارفورا کوبانی بو و به پنسدا خلک کوبانی جارجه کرن هنگا یعنی نه نایوی واته کو جبهه فره بویا و یپگه اگر برگریه دکی یپگه نکانه بتنه برگریه بکی باشه وقتی ام نکانه برگریا کوبانی بکن برگریا عفرین و جزیره بکن روزانه داعش ایرشی تل حمیس و تل براک و تل تامر و تل حاصل و تل عرن و نظام چقاس تل هنه ایرش دکی بوچه یعنی بوچه اف یان انانیته وقتی قبول نکن پیشمرگه در باس به الهام بیجه امه هرن برز الهام رضا میجه الهام برد بیجه امه هرن حیا شامه رزگار بکن چه ایشی مل شامه براو ایشمال شامه نینه پیشمرگه و یا پگه لازمه دسته خوب بدن دسته نشانه کش خورا دبیجه دا کو هیزا مهیه بلکی نشان وسایه چاوا بلکی اویا دبیجه ما بس تاوی بلکی کو بیجه کو هیزا مخورته نه بحاجتی ته هیزا کنه دا کو دبیجه شام و حلبه بلکی ما بس نه شام و حلب بخبر یا نه هوی بیجن هیزا مخورته یا نخورته هیزا وند کوبانی دا بیلو بی خورت بی نخورت بی اگر نه بالا فرن نف دولتی بانا و اگر نه پیشمرگه و چکه قرص بانا وان نکانی ابدا کوبانی دردا بین و کوبانی چوبن اما بلا ام واقعی بن پیشمرگه یپگه برای هفن کردن چکدار کردانه کچو کره کردانه لازمه برگریه بکن لازمه شریکاتی قبول بکن اما امد بیجن حیانها تمام بس ایدی بس اوا یان پوز بلندیه عنجهیته جیپگه و پیاده دا اوی کو تفرد بساحه بلا دف جوا سیاستی بقرن دف جوا سیاستی بردن ما هیزک های 6-7 پیشمرگنه دبن سلاح دانه چک دارن شرکرن بلا درباسی ناو روجاوای کردستان بر هدی بسه بلکی شالا 2016 سالا کردابه بله برز نوری لسر وار سیاسی گلک بردف کن پیشمرگین رجعوا در دکوان سر را گیهاندنه لی هما لسر زمینه تو پیشمرگه تو سرکرده که پیشمرگه خو آمده نکر لسر سینور و از آمده منوها در باسی رجعوا ببن تشتکی بوده بیجه پیشمرگه درست آوا بویا داکو برگریا کرد و کردایتیه بکی ایما اگر امریکش بو در باس بیون پیشمرگه نبینن ریکک سیاسی ریکفتن نبن نافبری ما و یا پگدا ریکفتن نبن نافبری ما و امریکا دا ریکفتن نبن نافبری ما و سروکتی هریم تایبتی جناب سروک برز مسعود بارزانی اگر ریکفتن نبن پیشمرگه چه نابه در باس بن پیشمرگه هرن لور شره براکوجیه یعنی خاکوجیه بکن ده حالت که دا پیشمرگه در باس دبن اگر ریکفتنک نیف دولتی چه ببه ریکفتنک بیا پگرا چه ببه ریکفتنک به هرمی کردستان اوی کو وان پرورده کرنه او جی خودیه پیشمرگه روج آوانه وان پرورده کرنه مشق راهینان پی کرنه لجبهه بونها وان را شردکن یعنی گلک ریکفتن بما گرکن حتی کو پیشمرگه روجاوای کردستان در باس بن لی یکم دست پیک گرکه یا پگه بیجی اره از بیجم هر دو طرفی دن امریکان جی یعنی هیز نیف دولتی هف پیمان نیف دولتی زائدا سروکتی هرم اوانا هلبت و کیف کن و کیف خوش بن کو پیشمرگه روجاوای کردستان هرن برگریا روجاوای کردستان ام گلک سپاس دکن برز نوری بریمو سرکرده پارتی دموکراتی کرد سوری الپارتی کو تجهولری میوان مبود بولتن ما بردوام نوبرک بچوکلو وگر کردین روجاوا جشن رمضان به سردان گورستان در باز کردن
آلافین را گهاندنه ده دریا همی آلافین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچەیەک gelek şiroveyان dide. اگر تبو خوازه ناس بکشل دورا تا چه دبه گولالیانی اورینت نیوز باجاره گرکلگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عموده محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمار كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورینت نیوز جمیدان آزادی لباجاره کوبانی بولتنا كردي د اورينت نيوز ده Yek û bihîstiye نوك يكو ديتيا çelo pên çete li hejmarek deverên Kurdî hatin kuştin û li Hesekê rejîm pereyên berhemên çandiniyê navê cotkaran. شش کوچبرین کرد di nav ava spî de jiyana xweş dest dan û Nebîl el Erebî banga rawestandina şer li Sûriyê dike. Keceke dibêje em û Amerîka li ser hevgirêdana herêmên Kurdî li Sûriyê kar dikin û ji 5 partiyên Kurd piştgiriya YPG dikin. دوباره سلاف بردفته ji hêzên pêşmerge li Şengelê da diyarkirin ku rêxistina Daişê êrişên xalên pêşmerge li eniya herdaranê ya li bakurî bajarê Şengelê kirin lê pêşmerge bersevdan û gelek ziyan gihîndin Daişê. Berdevke hêzên êzêdiyan li Şengelê Qasim Şeşo da zanîn ku hêzên pêşmerge gelek ziyanên madî û canî gihandin rêxistinên Daişê. Her wiha Şeşo domand ku pêşmerge kêmanî neh çete kuştin û hejmareke din jî birîndar kirin û gelek ji çeteyên reviyan ên navçeyên derdora Şengalê. Li gundekî nêzîkî Mûsilê şerekî giran di navbera hêzên pêşmerge û çekdarên Daişê de derket û di encamê de kêmanî 10 çekdar hatin kuştin. Îro danê sibedê li eniya herdanê li gundê Tilşorayê Mûsilê çekdarên Daişê êrişî hêzên pêşmerge kirin. Efserê pêşmerge li wê eniya şer Abdulxaliq Herkî li ser wî şerî got ku li gundê Tilşora çekdarên Daişê êrişî çeperên pêşmerge kirin. Ji ber wê jî di wî şerî da qewimî û 10 çekdarên Daişê hatin kuştin û du pêşmerge jî bi sivik birîndar bûn. Wî efserî pêşmerge diyar kir ku kuştiyekî Daişê ketiye destên pêşmerge û got ku wî çekdarî Daişê dixwest xwe di nav pêşmergeyên de biteqîne lê beriya ku ew nêzîkî çeperê bibe hate kuştin. Li gorî agahiyên wî efserî balaferên şer jî alîkariya pêşmergeyan kirin û cihên Daişê li nêzîkî gundê Tilşora dana berbombeyan. Rewangeha kesên azad bû hevgirtina jinên rastî tundetûjiyê hat nûçeyeke destdirêjî û serjêkirina 7 jinan li bajarê Felûcê ragihand. Berdevke fermî yê rewangehê navborî Henna Newfelî ji dezgehên ragîhandina Iraqî re ragîhand ku 18 Temûzê dana êvarê çekdarên Daişê destdirêjî li ser 7 jinan bi komkirî kiribûn û pişt re jî ew bi komî kuştin. Her wiha got jî ku ev kiryara hovane li kiryarên Daişê yên hovane zêde dibe ku di roja dagirkirina Mûsilê ve heta niha berdewamin. Lewma divê civata navnetewî bi cidî tevgerê li dijî van kiryaran ne mirovane bike da ku bi dawî li van kiryaran bibînin. Li gorî zaneyariyên çekdarên Daişê derdora 10,000 malbat li Felûcê dorpêçkirîne û wan wek mertalên mirovî bikartîne û kiryarên hovane li dijî wan encam dide. Piştî rêzgarkirina bajarê Kobanî ev yekemîn cejne li ser welatiyan derbas dibe. Cejna Remezanê li Kobanî cuda bû ji bajarên Kurdiyê din. Ne kêfxweşî û ne şahî hebû. Welatiyên mezin seredana goristana şehîdan kirin û zarokên Kobanî dibêjin hevalên me yên hatine kuştin em cejnan naxwazin.
پشتی هیواروجی یا پیروز هات ججنا رمضانه بسر همو اولا اسلامی دا دوی روجه دا شهنازی و کیف خوشی لکولانان خویادکه لی لباجار کوبان اف ججن وک روجه که نورمال در باس بو لی زیده تری وک ولاتیان به حس رو گری اف روجا لناوا گورستانان در باس کر زاروکان او هیوین هر سال نگرتن لی لبیرو بالا خواتینن ججنین بره امنو خزعدي داعش هجوم ما كرام جيوني مال ما خربك رجل ما حول ما وني ما وشغل ما تشجع غرو ذكري ما ذكري نوجي ما حرم بو ما دوما تشاد ذكري ما غرو ذكري يا بول ما ودنا كشون جي اي ما ودنا كشون عم تشتكي نقوزر پێلەکە مەزن ji şêneyan tanûha li Kobanê ve negeriyane û ji ber ku cejin bi serdan û têkiliyên malbatî baş dibe avahiyên Kobanê îsal ji vê yekê bêparman. îsal ne wek her salê berênek xelke kêfxweşî xwe bi vê cejnê nekir ji ber ku ew meczerat hundir Kobanê de çêbûyî gelekî xelk hate êşandin yanî sebaba dudiyan jî xelk gelek koçber bîye koçberî netîce koçberî xelk hindik hundir Kobanê de mayeye خلق نما نفسی وی ہے کو کان به ججنا خو پیروز بکه لباتا لبازار د بری ججنê da xuya dikir ku wê ev cejn ne wek her sal bê ji ber ku danûstandin di firojgeha da negihîşte asta salên berê. مثال نرن يعني بشكل عام صار شيني والفير خوش بو يعني ملتي بربو حركه بربو ملتي غريب جل جامعي بربو منطقي كوي دربيه دهاتا كوباني والفير خوش بو اسي سال پشتی و شاتاندنه والفير نوار قصايش بر بيداجي بهايا بيداي ما جيش تركي ته نوار قصا بري تركجي بهايا يعني پشتی و رواندنه و هاتنه وان وضع ملت تعبانه ام ديسا يعني ام قاندي كانن امكاني معي ام جوان را مسياردمي دكن کمیرا اورینت نیوز لکولان و تاغان گریا تا کدی منک کیف خوشیه لکولانان ببینه لی خویابو کو برینا وی باجاری بهسترج هر تشتی کو جشن رمضان بخوراتینه ولاد بکر اورینت نیوز کوبانی لترکیه لباجار مرسینه جشن رمضان به سر کوچبرین کوبانی دا به دجوری درباس بو نوچگیهان مریاد علی درباسی تا خاچای محلسه بو و چیروک دو مالباتان ج کوبانی شوبان فرمانه روشانشتجین کوبانی بویا ظلم و هوار و فرمان او نما بشاهیا ججنان شاد بن و نما جیانا دوری کوبانیت درباس کرن وامزرا قیوات کوبانی امروز نشتن کسی ما قبول نکرد والله امروز هات نویداره کالم شهید کرد مال مگی چو ماکینه مچون مال مگی تالم تشتگنم گرکه مت خطور بود رفیع چو دران درکت گرکه من دل دران درکت یعنی تشتگی من نمای تشتگی من سرم نم لترکیه لباجار مرسینه لتا خک خزان کوچبرین کوبانی بجهبونه او کمیرای اورینت نیوز لوان بو میوان وان خواست کو ایشا خواج مرابیجن بیجن عیدی بس کیف خوشی کی ور تنه یعنی عیدی که کمالی جوار خود درکت به یعنی بجبر ظلم و زوره درکت به چوبه و نلواره مرام به نت عیدیه دیسا هم جهالی که بیجن دیسا یعنی هنکی عیدی ما هی انو هم نف خلق خودان نی گل خودانه والله عیدی ما ام غریبن عیدی غریبیه چتونه زوره در واسطه به چکو اقریبا ملورتنه مری ملورتنه عالم یعنی عیدی که بسغنتی در واسطه زاروکین کوبانیجی لترکیه به حالن ایشقا د چاوین وان ده نمات دیار کرن لی لگوری مورالا بلند اشقا د چاوین وان کوچبران ده نایف امراندن ام ور عیدی مع عيد أبو دي خاكر أم تشين مع أم برنا بس دي أنفر فرنا خوش ببر فر برنا خوش ما كوبانيش فر خوش تربع عيد آخر أنا قلبو لك كوباش عيد أنا ثانا شوفا ما أم نفراد القصة أمونا يسير أمونا ماجر يورب لاس قلبو لك كوباش عيد أنا مالا ما تنسى قصة الشام در رافع مكرة جراقي ذا حياتي كوباني كوباش أم نايرد فردونا أنا الفراش مرة خبرت بيشين كليوت كان أم نكون ترى كذا بالله كنت لمس بيسير لي نادمين كأمور لا تشتكي مرة نين نوالي أقول مالا خورتي خوي زوب دیسا بومبه و بارانه هر دره گردیم جدومانه دیسا نالا بریندارانه
أنا أم نزان عيدي ردرنا في عيدي ولا أم نزان أم أشخر هي سيرت بلي بانجة تركوضون أسكي عيدي نكو كريم ولا نكو دليم برو نكو رياض علي أورينت نيوز مرسين. جشن رمضان لکامپا دومیزی هریما کردستان وک روزک نورمال سر کوچبرین کرد در باستبا و لگوری روشوان کو جشن لدروی ولات توجه در راپور رود ابراهیم دا شروع وین بیتر. عیدا پیروز به. عیدا پیروز به. انشالله هر سال کیف خوشی به. انشالله. هر سال کیف خوشی به. هر سال کیف خوشی به. و سالا وری عمل مالا خبر. سالا وری. وصا باف کچا خوا فێری گوتنên pîrozbahiya cejnê dike. Tevî got ew dizane got ev kêf ew ê di çend rojên cejnê de tenê berdewam bike û xema xerîbiyê û hesreta vegera welat wê her vegere bibe mêvanê şevê wan. عیدا قسمê pêşmerga pîroz dikim êt sengerda û xeyrî sengerda. û xwedê عیدا me xweş û em kêfxweşin û em di Kurdistanê de mebsûtin. Pêşmergê not û yekê me از gelkî silava dêkê û pîrek û zarokê şehîd dikim em xêra wana xwîna wana em vê erda pîroz gelkî wa kêfxweş. Li kampa domîz û li her cihekî gopenaber lê hene tevgera wan normal e mîna her şevên gorojane derbas dikirin. Her kesek li dora xwe dinere. Rûyê wan tu nizane ne bi kêfin an bi hesretin. اف ججنا ایصال نوکی ججنا پارا یا پیراره هنگی مینه از بینم نخوشتر به راستی جو ام وی ججنا کیش بر سه باره ویش بر زارو که یعنی دام بچکی کیفی بخند لیواده او راستی جو ام هر کس کی هر یک حواله ما کتیا بازار کی کتیا ولات کی او ام چه ججنا ولی خوش نابینی از بجنا خواب خو و حواله خو پیروست کم عیدا ما خوش بوک سوری بو ام حوالی خامش خورد گریان دلمش کستیا ام هاجرن ام پنابر بونا الویدی ام حیاتا خو طبیعی مشینن بس ام جبو عیدت کن جبو عید جبو زاروکا کیفا زاروکا و هر انسان دوری ولاتی خو عیجرنینا روژن جشن رمضان درباز دبن لقی شانسی کردا و باراوان جخوشی دیسا تونیه تا گو بزاروکان نما بحثا کیسه شکر دکن. بردوانبونا خوشبونا جیان البا کردا تجاری بسری نبویه تنه پنابر هیوی دکن روژن خوش پرتر ببن و بجنا خواه در روژن ججنه ده بخملینن. جی کامپا دومیز رود ابراهیم اورینت نیوز. ده داویا بولتان آمده دوباره کرنه سرمچه. چلو پنج چته لهزمارک دورین کردی هاتن کشتن و لحسک رژیم پرین برهمین چاندنی ناده جدکاران. شش کشبرین کرد د آوا سپید جیانا خوش دست دانه و نبیل العربی بانگ راوستاندن شر لسوریه دکه. کجا کده بیجه اما امریکا لسر هفت گریدان حریم کردی لسوریه کار دکن. و جه 5 پارتیین کرد کشتگیری یا پگه هاتا کرن. لورم گشتن داویا نوچه خواهی ایرو حتی نوچه سبا هر شادو بختوار.